Крысціна Кузьміцкая пасля траўмы ў 5 гадоў полностью страціла зрок на адным воку, затым у 10 на другім. Гаворыць, што ўжо прызвычаілася арыентавацца ў памяшканнях, а вось на вуліцы адчувае сябе няўпэўнена. На улице сложно, потому что, как это вам так сказать? Ну, недостаточно создано условий, да? Да. Что нужно было бы, чтобы вы себя на улице уютно чувствовали? Это тактильная плитка, вот эти вот бордюрчики для ориентирования. Все-таки ограждение какое-то тоже, приезжей части. Есть такие улицы, на которых машинопоток просто огромен. И если ты туда случайно сойдешь, то это все, леталка. На жаль, нам такія бардзюры ў горадзе не сустрэліся. Ды і плітку тактыльную бачыш толькі ў асобных месцах. Між тым, зрабіць такія элементы безбар'ернага асяроддзя справа нескладаная. Яшчэ прасцей стварыць умовы для слабавідушчых. У Брэсцкай абласной арганізацыі Беларускага таварыства інвалідаў па зроку на стварэнне безбар'ернага асяроддзя ўвагу звяртаюць пастаянна. Не толькі ў месячнік «Чалавек з белым кіем». І вынікі нарэшце ўжо бачныя. Мы видим, что уже начинают использоваться элементы безбарьерной среды не только для слабовидящих людей, это различные маркировки, окрашивание ступеней, но уже используются и элементы для людей, которые передвигаются с белой тростью. Это тактильные элементы, также плитка на пешеходных переходах. Галоўнае, гаворыць у Белтис, зняць бар'еры ў адносінах да невідушчых у грамадстве, а таксама ў думках саміх інвалідаў. Невідушчы паўнапраўны ўдзельнік дарожнага руху, такі лейтматыў мерапрыемства, якое правяла для брэсцкіх інвалідаў па зроку Дзяржаўтаінспекцыя. Людзям расказалі, як паводзіць сябе на вуліцы, пра неабходнасць мець кіі менавіта белага колеру, а таксама аснасцілі гэтыя памочнікі флікерамі. А яшчэ супрацоўнікі ДАІ правялі эксперымент, паглядзелі, як рэагуюць на пешахода з белым кіем водители. Как оказывается, фактически водители не знают, что когда они видят пешехода с белой тростью, который показывает им жестом, что собирается перейти проезжую часть, они не знают, что этого человека необходимо пропустить, в том числе вне пешеходного перехода. Сапраўды, далёка не ўсе водители прытарможвалі, каб прапусціць чалавека з белым кіем. Юрий Шкуратович – один из немногих, кто спыніўся. Ну, куда такой человек, он не видит, где он переходит, все, он показал палочкой, что он будет переходить. Я пропустил, я считаю, это должен делать каждый водитель. Надо, чтобы больше людей знали, что такие люди нуждаются в помощи, что человек с белой тростью – это больной человек, вот как, ну не видит. Есть много людей таких, которые знают, что это, и помогают, но большинство этого не знают. А яшчэ невідушчыя выказалі пажаданне, як мага больш светлафораў аснасціць гукавымі сірэнамі і падоўжыць час для пераходу на перакрыжаваннях. Людзі з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі не жадаюць абмяжоўваць сябе сценамі дома, а на вуліцы бар'ераў для іх яшчэ хапае. Людмила Салдзіна, Аліса Грыгарчук, Юрий Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».